Jibai ule Susan Singh Rajput Farmhouse chu Narcotics Control Bureau ten Nimin Khan andapa he andapna a hian damdoi le rui thei thil then khat enge mozat an ti na manrua an hmu chwa thu tarlan ani a SSR Farmhouse a hian party an lo mang thin ani ti he thil hian atar lang ani heng rui thei thil an ti thin na manrua ashtray le kanja an zuk na manrua enge mozat an hmu chwa thu an tar lang boka tin heng ba ka hian damdoi enge mozat an hmu thu tarlan tel bok ani ABP News in atarlan danin NCB team te hian SSR Farmhouse a party na akal thin zongzong te sha tumin ma an la don ni atarlan ani NCB ten an nu chuina konga thil sha chwa an nei bel zela Susan Singh Rajput thihna thubuai kalmek zela ruihlo awanga man an nei nual to a heng an mi man te hian Bollywood chunga drugs an pe thin ni a tarlan ani drugs kai hnoya hian mi som paruk an man to a mi pali te ero chu chhuwa lailok an ni a Nimin Khan Sowik Chakraborty thian hnai takle drugs alo khoi pui thin Suryadip Merotra chu NCB ten a chen in an dap le a NCB te hian thuzo fia turin an la ngala medical test te an ti zo in kota an hruai ani Suryadip hi drugs a hian in hnam hnoina lian tak anei ni a hriat ani a thuk zo ka drugs thubuai kai hnoi chuina a ma an son pha ngei NCB te hian an ring ani Tarlan zel danin SSR driver po Nimin Khan thuzo fia tura kau ani thu an ron tar langa CBI te zona chhan ma media reporter pakhat zona chhan na a chuan Rhea Chakraborty hian Susan Singh Rajput kha arukin drugs apek thin thu asoya Susan Singh Rajput sum le pai po Rhea Chakraborty thu hnuaya vek a oma engkim hi arwam manna anga kal ania SSR le achung te po hi ama ti shan vek ani ti in Susan Singh Rajput driver thin hian media reporter ma a asoi ani SSR boral na thupuai kal zela drugs le thil dang kai hnoya hetiang tak meya Bollywood chung alu chil tamai hi ram chung mi puite makti le rin phak bak ani thu ach tak news chuan atar langa thil tha ron in her chhuana tur hun rem changa ngai po enge mozat an ombok ani Susan Singh Rajput thina thubuai hi August ni som pakwa khan Supreme Court in chuina thupek CBI te kota hlan ani kha CBI ten an chuina atanga vo in hi ni somni parukna ani to a CBI te hian thei top chho in SSR boral na chungchanga thil om thei ni a ngai te ngor takin an chui zel bok ani CBI te thu chwa tarlan danin Bollywood actor Susan Singh Rajput thina chungchanga hian hantin zon deuh tur le han thlur bing deuh tur fin fiana an lam mu chuak thei lo ni a tarlan ani NCB ten an tarlan danin Susan Singh Rajput hian thlasari atanga thlariat lamta a khan drugs hi na satakin alo khoi to ani ti in report an tar langa Rhea Chakraborty unaw pa Sowik Chakraborty in NCB te ma a asoidan kan ron tarlan tak ang khan Susan Singh Rajput tan hian kanja gram nga alak sak thu asoyani kha kanja gram nga atang hian zial somni vel achuak thin ni in asoi ani Kong sang sangin CBI te hian nu chuina hna an na thok zela postmortem ti tu doctor tele an bul hnai vela om tele SSR then om te chu CBI ten zona chi sang sang an lo zot kwal to boka chunga an thu hriat le hmu chho atang chuan CBI lam te hian thu thluk na an nei thuai tura nga yang Enforcement Directorate lampo in nu chuina chak takin an kalpui zela Tarlan danin ED te hian tun thleng hi chuan Susan Singh Rajput sumti chengpen thubuaya thil han fin fiana le hmu chwa an la nei lo ni a tarlan ani a Susan Singh Rajput sum crore som panga abona chungchanga hian engma fin fiana ala om lo ani Rhea Chakraborty kota poisa hi alut nge Susan Singh Rajput a chung te kota alut zok ti hi thu chiang engma a om thei ri lo ni a tarlan ani Report in a tarlan zel danin Enforcement Directorate ten Rhea Chakraborty chu zona chang sang an lo zo to a Rhea Chakraborty in sum ahman dan li alak lu zat atanga ED ten reporta an tarlan dana chuan Rhea Chakraborty hian a tho chwa atanga chutin a tho chwa aya tam sum hi a hmang lo ni in an tar lang
NCB te chuan an hnu chhuina konga mason na an hmu chho zela Rhea Chakraborty ba ka kan ron tarlan to angkhan he thil kai hnoya hian mi engemaw zat man an ni to a chung te chu manager Samuel Miranda SSR staff Dipesh Sawan drug supplier Zayat Vilatra Basit Parihar Anuj Keswani Keijan Ibrahim Abbas Ali Karan Arora le Sowik Chakraborty te an ni a heng an mi man zong te hi drugs le a kai hnoi thubuaya an man te an ni forensic team lampo in ma an la mek zela an report mu angte zirchian na le endik na an nei meka forensic report hian Sushant Singh Rajput thihna chungchanga hian bungthar aron kai tir le ngei arin om ani Tarlan zel danin forensic expert te hian tunkar pathian ni lo om tura hian report an nei te ennon le na an nei anga kar le lama te chuan CBI te kota report mumal tak an thlen man an in be sei ni a Tarlan ani he drugs kai hnoi thubuaya Bollywood star then khat le film director te zinga minglang telve Mukesh Chhabra chuan Rhea Chakraborty laka hian inpu mual phona thubuai thelu atum nia Tarlan ani Mukesh Chhabra hian damdoi chu soilo zu taknyal po ke in ngai lawa Rhea Chakraborty hian kaming hi phubalak nan alam mai chau ani chutiang bokin midang ming te po hi alam ani ti in media te ma a asoi film director Mukesh Chhabra hian angai dan soi chhun zom zelin Rhea Chakraborty in apu na chu adik lo hle ni in asia a heng athil ti awang hian thubuai kal lai meka chanpuina le zang khaina a hmu thei don nia a in hriat awanga midang te hming tar lang tamai ni in alang ti in Mukesh Chhabra hian asoi kan video masalama kan tarlan tak angkhan Rhea Chakraborty bail dil na chu court in alo hnol to a court order hi Rhea Chakraborty ukil Satish Mansinde chuan amu ngal lo thu kan ron tar lang to ani kha court order hi tho chan ni khan Rhea Chakraborty ukil hian amu to nia tarlan ani a court in bail adil na an hnol na chan a soifia dan chuan he thu boy hi kallai mek ani awang le thil ti swal tu apu Rhea Chakraborty hi chwa zalen ani chuan nu chhuina konga harsana tam tak a thlen theidona an hriat awangin court hian a bail dil na hi a hnol sak ani ti in an tar lang ani ole khati zong kha Sushant Singh Rajput thihna thubuai kallai mek chui zel na le akai hnoi kan ron tar lang thei chu ni le phot se thlir tu zong te ni le nuam mutui mangcha vek ule